استودیو رادیو رباز اف ام گهدار و شوپینارین می هجال هر داری دنباش هادم جمیر سیاب دم اقام شلو هوليري از علی عمر مازی گرک لوج نوچه جوار پیشکش بکم فرموسا نوچه جه آهنگا بنگشه پارتی دموکراتی کردستانیش بو هل بجارتنان لدهوکی سروک بارزانی راگاند هنک کس بحثا سروتا من دکن از خال جهان وکو کسی هری دوله من دبینم جبرکو سروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده لی روجاوای کردستان پارتیا پیده مرجکیش بو باشخستنا لشکریا خویان چار لی پیشیا خوندکارن زانکویان داتینا لی عفرین روجاوای کردستانی جی ولاتیه کی سیویل سر دست چکدارن لعفرین دمن اشکنجه دست جانا خوش دست داو پنج ولاتیان کردی جالیه وان گروپان و هاتن رواندن دنباش دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی راگهان که هنک کس بحثا سروتا وید کنو گود از خوال جهان وکو کسی هری دولمند بینم جبرکو سروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده امیش بو کردستان که بهز بختواریا کردستان پیش و بچن ام ناهلین تجاری اراده و کرامتا گلی کرد بشکه افریقا سرور کرده دهوگا مازینان مهمانه دستت خوب و سروکی بلند بکن سروک مسعود بارزانی راگهان که هنک کس بحثا سروتا وید کنو گود از خوال جهان وکو کسی هری دولمند بینم جبرکو سروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده دومایه ده برسوا پرسیاره که دم چونکه زور جارا خلک خزور پی و مشغول کری و زور کسیش رنگ حسب کن بزانن زور جارا بحثی اندید کن که ثروت مسعود بارزانی چنده هر نده جاده بین 600 میلیارد انده بین 48 میلیارد انده بین 100 میلیارد اوه کس نزانن ثروت من چنده از خوب دولمندترین کس زانم سروی جهانی ثروت آمن پشتیوانی 48 میلیون کرده نه 48 میلیارد دلار اسلامانی تا هولری و جزاخو تا دهوکی هر حال دورو باجارین دنجین هریما کردستانی آهنگین پدگین بنگشیا هلبجارتران د فستیوالن جماورین زیرین ده گوب هزاران ولاتین کردستانی و آرین زر بجدار دبن آهنگا رنگ ضرور بازا زیرین بردوامه سروک مسعود بارزانی سروک پارتیا دموکرات آ کردستان پدکه روژا پیشمی لدهوکی کو سروک بارزانی دهوک به بنگا پارتی پسند کرد بجداری بنگش لیستیا پارتیا دموکرات آ کردستان پدکه بو دیده گوتارک پیشکش کرد سروک بارزانی ج خلک دهوکی را گوت ام بو سر بلندو پیش گرمن لما و پیشوازی خلک عراق کرد کوش بر ترور رویا بون و سر گل کرد بلند کرد ام بر بروجا کادیروکی و دچن کروجا هلبجارتنین سه مهیا بار وکنها وکو دروجا رفراندوم ده روجا کادیروکی تومار کر اراده گل کردستان بسرخست از پشتراستم کو هنی دوان هلبجارتنان دجی دیروکا که تجا سروری تومار بکن پشتی خیانتا 16 جوت مها پار هزین پشمرگایم کردستانی کرامتا گل کرد پاراست برحاتی خو بکن حتی پشمرگه هبن ده کرامتا و پاراستی با و پشتی خیانت 16 اکتبر پیشمرگیت قهرمان کرامت و پاراست هینو همو خلک کردستان پشتراز بن حتی قهرمانت شیر و پلنگت کردستان پیشمرگیت قهرمان هبن کرامت و ده و پاراستی بی و پرحتی بن سروک بارزانی بحثا هلبجارتنین عراقیین بری چند مهان کرو گوت هن آلین ناوا کردستانی و عراقی و دروجی هزر دکرن کو پدکی پیشنگیا رفراندوما سرخوبونی کریو گلی کردستانش بر رفراندومی هاتیا جزا کرن لوما گلی کردستانی بی پدکی جزا بکاو دنگی خوانا دی پدکه لی پدکی بو پارتیا یکم لسر آسی همو عراقی اشکره بو جوان را کو پدکه چقاسی پارتیا که مزن و بریار بی پدکی نایندان و گوجی سپاس جواره جو همو خلک کردستانی را کو نهشت خونا نیاران پیکوره پدکه ناشکه پدکه دارا بروان آ کردستانیه پارتی ناشکه پارتی دار برویا کردستانیه نب صوتنه نب برینه دیومایی نوید دریاوان هلبجارتنان هن کست عراقی هبون هزر دکرن کو چقاسی دجاتیا مافی کردستان بکن دی گل عراق زیدتر پشتاوان بگره و دی زیدتر دنگان به دست بخن لی او یک پیک نهات
و گلی عراقی او کس جزا کرن کو خوینا زاروکین کردستانی رجاندن او کس دهل بجارتنان دشکاندن از سپاسیا گلی عراقی دکم. به بازا پارتیا دموکراتا کردستانی و بارزانی نمر هر اوه کونابا ام ببن دجمنین گلان پرسگریکا ما به حکومتان ریا. سروک بارزانی وها سربار کر. نها درفته که باش جبو چاره سرکرنا پرسگریکان چه بویه. ام هیوی دکن و همو پرسگریکین دناف برا مده بین چاره سرکرن. لی ام قبول ناکن او چاره سرکرن لسر حساب کرامتا گلی کرد با و لسر حساب مافین روا ین گلی کردستانی با. دبردوامیا گوتارا خدا سروک مسعود بارزانی درباره هلبجارتنن ویجارین کردستانی راگهان. روژا سه ایلونی روژا که چارن ویسازه برنامه که مزن لپیشیا میا و هرتنو چاکسازین مزن برفره لپیشیا منه دا مزراندنا حکومت که بهیز و هفگرتی لپیشیا میا دی برنامه مدهیا و جوان بین پیش و جوان برپرسیاتی ور بگرن پشت راست بن دی گوهرتنین مزن ین بدلیوا دی بین کرن دی او گوهرتن بین کرن ین کو دا خوازا ونه دو برجوان دیا ودنه پدک بهیز با دی کردستان بهیز با پدک مال آوا کر پارتین دنجی شری ناو مالی دکن پدک آوا بوش بو خزمتا و بین بیرا خوا دما داعش هات که سینگا خوا دابر گلیان و دهوکو همو کردستان پاراست بری 2-3 سالا وقت داعش دعوا دهوکی کری و چندین نوچه دیر کردستانه تا ده کی بین سینگ خدا گل داعش و داعش تکش کاندو دهوکو همه کردستان پاراست لیسته 183 یا پدکی بسر بخن جبوکو آرمان جن و بجیورن درباره یکیتیا ناو مالا کردیجی سروک بارزانی وها گوت ام گلکی دلسوزه یکیتیه نه لیجبو یکیتیه دوی پارتین کرد بنگه نتوی و نشتمانی بن پی نکن وقت دمامد 16 جوتمه یا پارده دید کدما او بنگه تین بن پی کرن یک ریزیا کردی ناهیله ام خودی آرمانجا که استراتیجیک پیروزن ام سر خال سردینن و دست جا آرمانجو استراتیجیا خبر نادن از ماتمای دمینم دما کو دبینم کو گوهرتنا جلان لجم هن کسان جو گوهرتنا نرین و باوریان حسان تره داویا گوتارا خدا سروک بارزانی وها دوماند امیش بو کردستان که بهیز بختوریا کردستان پیش و بچن ام نهلن تجاری اراده و کرامتا گلیم بشکا دوی مافی گلی کردستان آرمان جامعه یکم با امی پیمان دیدن و امیل سر بازا بارزانی بن گوری بازا بارزانی جی اوه مروف دوستی آشتی خوازی و پیک و جیانا ری بازا بارزانی اوه کو ام جمافی خوی نتوی و نکشن ری بازا بارزانی اوه کو ام خوش کسیره نچمینن و دویک را بیجین ده چین پیش خو ناچمینین ما روژن نخوش و رش در باس کرن روژن خوشی هموتین میدانه لی روژن نخوشی بر پرسایتی تنه یا پدکه پدکه قطجه بر پرسایتی نارفه جو میدان در ناکوه لو ماجی دی پدکه خودیا بریاری به هنک دبیجن کسر وطا مسعود بارزانی چنده لی از جوان کساره دبیجم از کسی هری دولمندم لجهانی و سروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده امی پیش و بچن خوانا چمینن دوان روژه بوریده جتفاهی ملت عراقی و هرمی و جهانی را جاردی هاتا خویانی و دیار بو پارتی دموکراتی کردستان به سروکاتیا سروک مسعود بارزانی پارتیا هری بهیزه لهرما کردستان و لسران سری عراقی هروها خودی پشتوانیا 48 میلیون کرده نکو بتنی بریار لهرمی و عراقی به بارزانی بریار نایداین لیا راست اوه لهر چار پارچه کردستان و هرمی بگشتی پارتی خدانا گوتنا پیشن و داویه جبرکو سروکی و بارزانیا و ریبازا ویجی کردینی و کردستان و بارزانیا ایدی ناما باش گشت هر کسی ایدی کرد خوانا چمینن لی روژاوای کردستان پارتیا پیده مرجکش بو باشخصنا لشکریا خویان چار لی پیشیا خوندکارین زانکویان داتینه خوندکاره کی زانکویش باجاری قامشلو که نخواست ناوی بی اشکره کرن اشکره کر که او چویا نافندا نفوسان یا سر به پیده و دا که لشکریا خواه بپاش بخه نافندا پیده و که مرج جه خواستنه که بلگه که جه با نفوس و ناسنامه یا سر به رژیم سوریه و جوان را پیشکش بکه دا کش بو خوندن لشکریاوی بپاش بخن همان خوندکاری تکس کر کوی همی بلگه نخواه که این تکس دکن که او خوندن خواه بردوام دکه پیشکش کی نافندا نفوسان یا پیده کریه لیوان قبول نکر لروجاوای کردستانی جوانین کرد جالی رژیم اسد کوان لدورن جدا جبو شر خو دکجا پیدی جی کوان جبو برجواندی و شرین خو لدروی هرمن کردستان سوریه وکو منبج رقه طبقه و دیرازوری
têne girtin. Bazaran ciwanên Kurd li wan deveran şehîd ketine. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî hin binpêkirin berdewam in herîdawiyê jî welatiyekî sivîl li ser destên çekdarên li Efrînê dimînin bin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest da. 5 welatiyên Kurd jî ji aliyê wan grupan ve hatine revandin. Girtin, revandin, binpêkirinên grupên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Herîdawiyê jî welatiyekî sivîl bin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest da û çekdarên li Efrînê dimînin 5 welatiyên Kurd revandin. Cêderna xwecehî ji Efrînê eşkere kirin ku Weqfî İbrahîm Çawîş yê 8 salî ku ji meha borî ve ji aliyê çekdarên Sultan Murad ve ji mala xwe ya li gundê Cimma ya ser bi navçeya Şerra ve hatibû girtin. Bi sedema eşkenceyê jiyana xwe ji dest da. Ji metirsiya ku wêneyên wî wernegirtin, şûnmayên eşkenceyê hîn li ser termê wî bin, tanha term radestî malbata wî nebûye. Da ku ew binpêkirin, belav nebe û tu daxuyanî ji aliyê wê grupê ve derbarê sedema îşkencekirina welatiyê Kurd û şehîdbûna wî nehatiye derxistin. Herwiha hin çalakvanên ji Efrînê eşkere kirin ku grupa Ehfad Resûl girte bi ser gundê Bedîn le yê ser bi navçeya mabata ve sê birayên hev ji malbata Ciro li duên din jî girtin. Navê wan jî ev in: Hesên Mihemed, Xelîl Mihemed, Enwer Mihemed, herwiha Ewnî Şeعبان û birayê wî Mihemed jî hatine girtin. Derbarê binpêkirinên grupên çekdar yên ser bi hikûmeta Sûriya Demkî û Tirkiye ve Encûmena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyê li 24 vê mehê de daxuyaniyek belav kirbû. Têde ew binpêkirin bi tundî şermezar kirin. Daxwaza radestkirina Efrînê û birêvebirina wê bi welatiyên Efrînê kirbû. Serbarî ku daxwaza dabînkirina vegera derbiderên Efrînê li ser mal û milkên wan parastina wan ji hêzên navdewletî kiriye. Lê Efrîna Rojavayê Kurdistanê piraniya revandina welatiyan bi sedema daxwaza fidye û perayan beramberî serbestberdana wan tê kirin. Serbarî ku ew yek bibe sedema koçberiya wan ji Efrînê. Serokê Tirkiye ragihand ku welatê Amerîka li min bijê sozên xwe bicî nekirin. Pabendî bi nexşereya min bijê nekir. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ji rojnameya Hurriyet ya Tirkiye re ragihand ku welatê Amerîka tu pabendî bi nexşereya min bijê nekir û tanha çekdarên bi ser pêdê ve li min bijê hene. Amerîka sozên xwe bicî nekir di derbarê min bijî de. Tirkiye û Amerîka di meha şeşan de rêkeftinek derbarê min bijê encam dabûn ku çekdarên YPG ji min bijî derkevin û deverin ji xelkên bajêr re were radestkirin û dibin serpiriştiya Tirkiye û Amerîka de. Lê tanha ew rêkeftin bi temamî nehatiye bicîkirin. Godar û şûpînerên me hêja berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubare sernûçe. Ji ahinga bengeşeya Partiya Demokrata Kurdistanê ji bo hilbijartinan lê Duhokê Serok Barzanî ragihand. Hin kes behsa serweta min dikin. Ez li xwe li cîhanê wekû kesê herî dewlemend dibînim. Ji ber ku serweta min piştevaniya 48 milyon Kurd e. Lê Rojavayê Kurdistanê jî Partiya PYD mercekê ji bo paşxistina leşkeriya xwe ya neçar lê pêşiya xwendekarên zankoyan datîne. Lê Efrînê jî welatiyekî sivîl li ser destên çekdar lê Efrînê dimînin dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest da û 5 welatiyên Kurd ji aliyê wan gropan ve hatin revandin. Bultena me bi dawî hat û bimên xweşiyê de.